region baby. Asante region in as you're proud. Sana what in other region. Now feel so you're proud, I'll be proud. So we are Eweni, now one cause feel so you're proud, I'll be proud. Obianso. And one more can say. Student no free wa Asante region or you're proud Asante, proud Akanino. Minister no ye onim Sasante ni bia ya Akani. I mean common sensely. Onim Sasante ni bia ya Akani. Asante ni bia no when you're proud. Akani bia no when you're proud. Sana we are when you bia no so kwasa when you're proud. But here in this case, say, Minister no kasano, omunti asam na woka nemum, or peke say, Minister ne can say, teacher ni make sure so betchere chirim, wo kasa, proud Asante na kanini tieno, or yes, I chere say, a day, or pese ya dia Asante tree kasa ne chere ubia na. Eish, ne kuro we pa anti, sankofo na ekuro enye you, Ghana kuro beyeding, say yan shutting crofobia down, pa na. Yan for boldness and chikro ebeyeding. Because minister emphasis no ye no. And chere say Asante for ye special than obi anya sa no oka. Wo chere say asem ne kura no student no wo asem na story na wo de kana asem efri Asante ni akoda bi ho na student ni bi na asem ni free ho ba. Enti say wo ya nwunani and now we are ceremony now person we are proud. What stops you not to be proud? Eweni mintias yes ni pabitimi epic pure hatred. Afe ye me tia me ya Asante ni. Ena Ghana Asante kasa ne ka ne kese. Ena me maye me video. Ena makat minister na ka asem no ka asem no basic based on baby onya na dance yes free Asante student me buy. Nti we sure say me koye video a. No maye video say me nyusu Asante na minister ne kan ne mfanye me video no na minister na asem na no na me be video eti sa Ghana language nipa nyina aka ye twi kasa na ukoye mikoye video say minister ne say yemfa Asante kasa nkyra de a obi mini ya wosekum kese sa me kokasa yemfa onu no krom kasa enkyra de na wo krom kasa ne Asante kasa de ne ye kan kase. Secondly, minister ne wie no obesi no say in all schools, we should use mother tongue. Eti, memeti Asante memu ana me kokasire mu asem. Na wo sire mu na de wo de kokasire mu asem yechi ana. Wo ka ngona asem ai de yechi. Enti, common sensely, kasa ye ka ne kese ns ye ka ho asem. Jajimi no na yanko yanim, jajimi no na yanko yanim. Jimi ni ya do so wo man mu dodo. Ade kra na bibini, wo dwene ne ho a wo ntena se. Ghana nyina opa kasa ye kan babia ukosire mu anwona eye twi kasa ne ye kan enti senye jimi pa na wo yafa ede na we sie kodi ye kokko ho eye jimi wunhunya asem ya fan justify eye jimi straight away enti no Asante ni ye me ho ye ne hi Asante ni na wo am Asante for na mu push side say ye de mo kasa back na onim di atan ukoso na wo mo kontokwa dia de omo katwi Oko babiana ye pa some simple aka mo biatia eye twi kasa no woka eti dia pa ne hasa ni patuntum no sa woni patuntum no dia na etete ni ntia Jimmy won akoma mu se ono ansori ntai ni nua sa ni pa no fre he udwene ho anwontia ase ebo media mu kasa be na obiade ye show sa ni pa ni fre he so fre wo di twi kasa na ye show no eti twi ni Asante for dia Tini nya Asante for dia. Nemo Asante for ene ka ne kese. Enu tini wo mprensa sesei. Kosrem sesi ai. Kana Japan oyeto meta mini pa me promote no. Kohwe kasa wo kama omote ase. Twi kasa no ka ne sirem. Wo call all these 5 northern regions. Kasa wo ka ne kese sirem twi kasa. Hwana so omonte ase. Just how dwene ho a wonte enipa ne bia wo mo hatred. Na onim Ukohwe omo di sa nkwase asam no so a omo ya ndisifo ukohwe wo mo push sa tribal sentiments against Asante for na omo ya ndisifo tio me no kasa sesi ai ukosrem uko anwona mem anwona kasa ubu number bia betis obi ka twi kasa unti kasa bia bio so obi nam srem wo ka twi kasa ka na alodu ba driver wo kwai me ko tekple me ko keta wo bet otiase eti die na ha bibini adwen se ya kamanda tanga e kire wo se chinchina je se ye ko lebu kasa ni nyina equal. Are you sick?
We yare wo wadwi mon. Na so pay mpunto. Enu ti yenkodi di Asante for atem. Na omo na push agenda. Really? Eti minister no asemo kan ye no efo ba bi political. Efo ba bi sunyansa wom. To the sense say political win ekura no. Say wan fan teachers no a omo di all means justification be ba say omo nye. But minister na asemo kan no won ka asem ye nka brofo minister ne nka sa wo say wo kira akora na de no. Eya emo akora ne say wo ka twi anase wo ka dagwani ana wo ka ewe emo no. Minister ni brofo kan ya ebi ntiase no. Won ka asem nka brofo ene won ka say emfa brofo nkyira de nemum wo say wo kyerɛkyerɛ mu akyerɛ no a fa ne kasa wote ye kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no period we nyu entisa first no a teacher ni no akora ni titwi ote dagwani ote ewe ote gan ote hausa fante teacher ni tepa wo a obetimi akora ni ntiase obetimi asesa kasa no but ase eye ne den ase ohunu say esa onani nti okoso ka brofo no akora ni ntiase minister na adwene wo de ka asem nyina no one ka asem nka brofo because ontimi ntwa brofo straight away sa minister ntimi nya sa de no Ghana yentimi ntwa brofo once there be a process a bit take 50 years udi mradu do abrete for de brofo hye kon utimi nsori kasa da kopɛ watwa brofo ensi da but se teacher ni one kasa wo conscience ekira wo say akodai wotitwi otidagwani ote hausa ote frafra me kyerɛ na de miami nim se kasa ankora yeto yi akora obusam question minim se metimi a change kasa na ma obete de me kana se yi na aboa no na ma ye ne papa ma aboa ne yi ene na minister ne kyerɛ won ka se men ka brofo school anase watwa brofo enye no korɛ eye brofo ne nipa bi ntiase how minister ya dia wa asem o ken how many times na Ghana for ye ni sa ho ye nka ho asem ya ka ho asem sa how many times Haruna do so asema waken wone mahama asema waken yenka ho asem oko parliament apart from so the omudi camera so enkomo omudi ni kese kasa omuka ni kese eyetwi kasa wa parliament oko ba bia stadium ene ye bobola kasa ni padodo ka eyetwi kasa etidi pa ne ha woni patuntum na dwene se metebrofo chinchina yese menka brofo eti akoda no ente brofo na me kana senti sa me sesa kasa na eye medin sese ente eye medin ha o ma we ye wasem no papa o said the primitive and colonial mindset no we adwene mu ehu enu nti enipa bia sinkete se yenkodi di asantefo atem teacher ni be pa no se ye de nakọ baabi na kasa bia wo ka wonte teacher ni be ya wow eti omo seda se oman no ye mpaniye oman na nkasa omo mpaniye enipa na gu oman no na nkasa omo hia mo bia because na dwen nyina ne se emso ka brofo a ene boa no man ema ne fans ase brofo na wo ka no man ye so important ene ye no ene ye ne eti adena mo pese yenka yesa baby because baby a teacher ni beko bia ni padodo na go titwi se classroom bia moto bia no enkura no dodo na atimi ka twi tita ni automatically obeka twi na akere wo eno na ide Ghana ni bi problem say adai no obi afrel obi amfrel adai eti womo tio uko China ho omukuto almost about 350 languages China kasa bebre ho but no baby aye wo ye eno mu hu say ufa China cities ni nyina no a all these provinces no there's a common language friend Mandarin puton ho a Mandarin no obi atimi ka bi te Ghana twi kasa obi atimi ka bi 90% of the people can speak the puton and we are running democracy. So you don't need to wait and start talking to say and once na woni nyansa. The only thing is say move it. Majority should move it. The minority will start to have to follow. That's all. And China today, udu kromwa kasa national there Mandarin ko online check you here. It mean to be bini say o man bia was ade no.
Uye de ya nipa dodo kasa no ena nipa nyina aka. Ghana me ne otie John Mahama Katwi na no enra Kwame Abuja where ayi ofri voter region. Ko he JJ Rollins yire yi ase. O Katwi kracha santini. Wo mu nyina tetwi. Obia no won tetwi. So eye den na yetimi epese chinchina ye equalization. Ye equal enye say chese mimi nya nipa. Are you normal? Ye normal pa. Say we want to equalize ourselves. Yes, equalization na the idea. Ebe ye dey. Eti say just yenya leadership omo very critical. So that they will enforce the same democracy. And yes, I bebre. Because it seems like pettiness. E won nipa bi mu. E nipa bi too petty. O ma dwen wo fom. Etu wo kasa wo twon ma wo be che. Enye ye. Me adey asantefo no yes a obema asantefo ayekese because na wo katwi wan katwi wo betuma asanteni ayekese sa wunim ho ade na ho sere sa wo katwi ntina asanteni be kese de ne wo kan okasa na ade na anye kese ade na wonye super human being nyansa yen kasa be katwi ba wo yekese na wo yeketwa de wo firi mu no wo ma che ho a wo kasa ne asantefo yepe mum yanwe ho just a wujine wa sa typical sa modern Ghana for no hunu baby ebi free hu baby so say mo bi na ye wo be fra Ghana ni mo sa de say mo kasa ndi asante fo be kese a chen ye na wo tie na no ka ukrom kasa no kasa kura wo ka no wo ye kese a cha asante ukrom hene ni tipa ni asante hene se ya nyankura sesem na ye bebre ye timi ye dadodo se ya nyankura sesem ye bebre. Who are we? Just say everything is about primitive and pettiness. And the funny thing is that minister no is strategic. Also, why now what trigger a conversation in the system? What trigger a conversation in the system? And now the young people have to discuss it. Now you're discussing for intellectual base and discussing the database and discussing they are discussing with hatred and insult and hatred and tribal sentiments. Dear life no say Ghana nyina ka say a teacher for in country a no mechanic say o mechanic say sa so a ebe to say asante for bigger than obia wa hwu na wo today baby a wo fie no dia wo se wo yenti a ema ho pa asante ni asem no wo ka ukrom kasa ayu wo unu ukrom ene ukrom nyina GDP ene ukrom ne wo ukrom ahemfo mo size ene asantefo de na eno kwa isa ka bi kire wo. Who are we? Just a pure hatred ni Jimmy stupidity and yedi to mine. Who are we? At the point in say I am here telling the people of Ashanti region say minister ne say momfa twi kasa nkyere kyensem nkyere nkora no nyansem won so ko krom kasa kura opesa yankan ko kyekere mu kyere wo mo enyi so obedi di asanteni natem na kamimi nya asante obi aka no me kyekere kasa be ne betimi super say asante kasa be ya kasa be ne betimi super say twi it can never kasa be ni Ghana eti ujune ho ahu say enipa ne bi no aso omo no mpra kodwunso enipa ne bi no mpra kodwunso eti na dwene nyina sai ogodi di atem enra me di video no to TikTok video no ko viral pa go and see the comment section enipa bi na hwe omudi am wi na makohwe ne ba bi enipa ne fi. I know the people that I'm talking about. I know them. You can see pure hatred, jealousy and enviness. Just a wouldn't want to say, or man wait a bet you bet me, Sanko, any puppy will say, oh, me will to me a Kamashi woman, I say, Kamashi woman, I say, Sanko's your force. Because point in a say, yet Ghana says, say, Obi, I hope one or Banos obey a survey. I'm going to Ghana to see, say, to check the dominated language. Me say, entekino one day,
one day crowd is so cover and taking 1 hour obetumi anya no resource. So then would say me can't ya chelse me mpewo wasem sase india sa me kasa sa me kasa we have one dominated language a yen nyina betumi use obi 90% eti wo say me kasa kira say me ye tribal me mpewo wasem are you normal one kasa wadwene here papa oh damn eti oman no we need a radical leader to make a radical decision where it conforms with the same democracy, period. Because in democracy, majority rules in democracy. If, say, the people of this country don't want democracy, now they should tell us. Because democracy is by numbers, it's by the people, and it's for the people, and it's by the people. Eti, asama papa yikai, enya diya biya ke niu, yenim dada. But for a political authority to come in, to say, ya brand bro for 7 bro for is too much and Quran in tiasie na example no Quran say obi a oye santini obi a oye akani na wo kire na de na wo kan bro for bebre no wan tiasie fa twi chire mu kire no asem we asem bone kanya asem bone NDC for mempo mo politics ba we nko adwoma ma bo abaso bosu kina miana matu di gonja mafia I salute you why are there somebody me enforce the education directorate na gonja mafia jutu why are there. Because and yema bebre ne kire nkoda no a they don't understand it. Omontiase. Eti obasa just wodi baba. Ye be wie school no ti wampo ne abetena ha. Eti say a minister come out say a teacher nie me nka say nka brof na mo make sure say obe use mother tongue. Mother tongue say kasa nipa ne team. Kasa enipa ne tie. Dia classroom no depend on the geographical area. Kasa be ni nipa ne tie cheche mu kire wo mo afei no man no se kadwen popo etani aba ene he mum yanka che minister of education say de ya omo teachers go good different places no they should pause it na you make sure say now at America okopa adwuma omo say how many language can you speak ni nyina your requirement they will use it to know say they can use it to select position bia nyansa o enya so obi ta obi eti na nka afi o man number now minister of education no should make sure say now teachers say timika kasa mienu miensa credit to them so sa teachers no we can find a way to see you be deploy to different places before say ye nim so timika kasa biansa we ye nyansa kedo kra be buama e be jinja obi because credit to you so we take kasa bi eti say American military sa uko military ni mwa miko wura miko ye ya na misasa mechintia hwe uko ma o te kasa bia apart from English credit to you soldier ni bia Ghana ni bia o American soldier a wo te kasa foforo bia credit eti eno bo momum se asem bisia ye dai ye betimi ayusu e de waye eti kasa bi wo te Ghana fo ye wo soldier mo te Ghana fo no BBC ya omo ye penkofo bia ko ya undercover omo do mo na eba omo do omo ne ka ho ba so that omo te system na so omo to omo nuanam asai sana Spanish Chinese Indian sanity eti asema minister ikan eye nyansan ya kan sa wo eti dia kan say the ministry and the education system no will see to say ye do obi say ye the teacher ni free Ashanti region na ko northern region will make sure say at least otimi kakasabi and yes we should make sure say teachers say what's area on yamo nchiro ma de ho and say uko America teachers say Virginia nyom ye so mo Texas ye mfo mo Texas mo tra de ho anyam nya the same school na mo koy enya the same school na mo koy say how but so obi ekuta a skill awotimi kakasa 1 2 3 fantastic eti emane nkoye say wo say me yangunani ye de mo beto asantemam utitwi passe menka twi no ene na wo ye obi a wo ye enemy to the system wo ye enemy because wo yangunani ne ye do ba asantemam no it means say ukuta a certain credit eti o tra dia Haruna say kire ne kasa nkoda ne area hofo team it means wo yangunani kwa wo te asantemam wo te kasa wo titwi no eti ede na beba say we ese ye ko wo ho ede ade a Oma we yebebre o. Yebebre ebre so kwa na eko. Na
yanko TikTok on na eno kohwe pa said ye ntokwa ni bia so ano samu yesa mo promote akanfo edien hwade one minute time yeti am I said what a lot of account we bear we say why na Interform why before moi, I was from bois. One when you bois, estatif free. Estatif your compound house. One person at time. One person at time. And you are you. What yeah, no, what is that? What do you say? What Asante dada? Who said that? I can't be 10. I mean, making a Catholic way you fear you can't actually amount what Ghana I didn't part them. I say in Tafoya, why you busy? That's a Mamokano. Opa, Masantini, and the Catolia, you try to me Catholic every year in Tafoya before. When I can say for boy, infant for boy, one at Saka. What time? What time? I did not go Jimmy if you want to go and your tree casa. Or be Jimmy. Monfa with Jimmy if you want to. Would Jimmy to say with Jimmy? Mami, one casa. Internet with Jimmy Young. There's analysis Obi e boni kini wo di manu ode what is Asante for akafo mo kam humom na mo nya ba ko awura Ghana resources is not your language any language all of you Ghana language me fa yemko baby a fun kran continue translate kasa no me so woni me nya kan ni nya asama me ni nya na yade Taiwan ni o kasa gu fun enye eti utie the heat and tokwa ekoso high internet ne so na asamba akupa metena kira metie se eti bibini no ne hawo ne sese ade bi ye ono ankasa ne krom ne dia no wo mpe no wo pe hoho de no eye de ade aye omo wo yempa ne bi ana because ukohwe wo mo a asori ati a ete de 10 ne say ye de koya Asante versus Ghana ne fo bi no wo de ya hwe obi adi ne hwe bi omufi enipa no wan free stream a ofri voter region baby so wan free voter region bo so enkrani bi anyo mo nyina wo some of them are so peeved and so bitter say ye dey so one kasa self esteem na wo fomo say ye kasa de nye hwe kasa nsovo hwe eti ye mpene but obi kasa de wo say ne eye wo pese wo kan saa wo twene ho say na sa nipa no wo kasa no enne no won yen kasa ye wo national language aye twi kasa no won kasa what say e say no sitie wo twene ho won ti ase o unsa wo moye wo mo na edi sister no atem no wo de hwe ba ko di sule sa jata no so firi wo ye weni just I mean go back there and check any pan ba bia wo fi na hwade say ye katwio yan katwio sa nipa na ankasa no ne track record ne ankasa wo no what say aso wako jejemu diatem create sentiments bia and for the minister ne kan ye kura ho so wode na ho de beka so okay mimi ya dagwani so ye be make sure say teacher fo e ba no ye ma teacher ni am ye dagwani fo me kira de enti yeso eprom ye cat ye nyina kai ye gia to say the Asante fo na kase ye nkatwi no yeso ye kase no dabi ye jai no ato ne akwa attack Asante fo no so on jimi na wo system no no ye jai no ato say ke ye kan na kan fo so okay asemu minister kan ye said ye mimi ya Asante ne masom say ye nka teacher fo mu ntie na mu nkatwi ni nkira nkoda ne ye no on ko kan kro mu de no and the dabi they won promote ne mom okoto sa Asante fo na je agine mu a hey ye omo ye problem oh san minister asemo kan ye Ghana national issue
It is no be sofa na me ma sofa no dabi o. E fa na me ma so no or be bo me nsa to fom se ma me nsom me nya me nto fom. Can you imagine this mindset? Me say okwa wo mo ma tie agina mu a edi asantefo atam ni on free voter region baby and no free northern region baby. Now na ho odie no on fa nko kasa me so me kama angonafo teacher for na tiase o dabi onye no on fa na ho odie nka say me so me ko kama siremfo teacher for no mo bo sirem na tiase o dabi na mum okwa atake asantini no oba atake me say ade na me ka say yenkatwi na minister ne kan ye no wa ankatwi nko a Jimmy na ka twi nka ho marathon twi fo nka ho ade ne bia Jimmy Ghana fo ne bia Jimmy sa no e bia Jimmy too much. Me eno me hu sa minister aka asemi ma family aye video no ko viral over video no enipa better 100,000 say and eka video no asem ono de onko fa video no nya bio da bi oba bedi mi matem me a minister na smoka masom se eye Ghana sem eye abibi Africa sem masom no obedi mi matem but onya wodin ka se me nso me koso fa na me so ma promote na minister na no asem agina ye onye no won the difference no oba bedi mi a me masom ye no obedi mi matem say me ko no ni entena se na me mefo no na sam ko promote no se de yo me ntiase eti odwene wa wo se enipa bi fra Ghana wo mo nsase kombe Ghana fo enipa bi okro no a ese sam ye tutufo ne ya kanete agu wo so na Ghana anya ne peace onipa bi a wote sa bia se de mi kiremi wo nsase wo ye Ghana ni ese ye sie no because oni ne so ni mfaso e de mo man no me nya ndisi ni ba minister na sem wo ka no e ya de Ghana fo adi nkomo for so long enye ni wo but we need a political will. It once what me take a bold step say or catch a G say or make sure say a straight mandatory compulsory and one eso be promote eso be so be na me kabi say ni pa no obedi watem no onko so mu bi nkan wo wo so onya asantini yate ba bia ofi no onko so say mikrom fuai yesu mu make sure say ye ni teachers ne nkasa ye encourage wo say mo afa mo nkwa say eye shame eye nkura sem say obi katwi ana wo ka ewe another gwan onye sa de no afa mi no a me ka me send message ni to a teacher for wa asante mem say se de enye shame bio say akora beka so ko vina akora no mi na obedi matem obeye mi say we tribal ade na wo kase yen katwi na nka me nka wo ni twaase ni anka me nka wo sia pampa so na wudi da ho utiri so ena ka menka ho ade na mo sesa no tese wudwene ho nti ase Ghana ye bebre papa yentu aso entokwa no tese ene o mo ku gidigidi pa yenti abi ori yenti a aja wo krom kasa eti e kacho se bibini sabe bibi to adwene nya office yedu watam nya tam didi o. I'm telling you, I'm not talking about Asante, I'm talking about black skin color. We are all mad. Ya bo down ye na was asiso una wa bibia ye dia bia ya mpe kwa yu nkola na what you say bibia ye dia bia bibini mpe what you say question of parliament. We have different languages in this country. Kasa yante obi wa parliament obrofru kontiminka etini constituency ontiminka samano. What you say ka ube gina kanya sasam say parliament wo MP bi e na member of parliament bi e bia and try so be kan krom kasa na ni krom ni nte de ekoso na ka support that one. Dan some of us say English our official language. Who told you English better your official language? Kasa eye slavery language e dia ba su so ansa na wasua akrabe de yawo ye tetena wo de grofo na start akrabe any schools ne dia ba si yesu sa language we. What you say we have kasa or maybe a developer we are say beyond 2 million kasa or maybe a developer we are say because your secret is your language. O secret and your kasa ona be gina social media when they kata say yempa kasa ewo man mu a dominate na yemfa enka
na obi ko bie na no say akanfo a obuofu adentia yentu beya kani de yefa English ne sa na omonim say English ne wono so yempaka sa oyekrom because omo say sa de na di enya che etimenya kan kasa na beyi I go and can you Ghana language ni kwa de mefo aso ache English no when that dey say bi twa ho se kan social media it's not fair bibini say ye die wom kura ya bura na ye snake ana ye kramon kura ese ye nidi ye no ho ba ya da ne ye ho sabe aboa ompa de permanent community always we are fighting each other what is all this brother community man was here that's it Dennis me national language you know Dennis bacho ma wanonya de wa ento nkan yi aha okay afedo motorinka ko bia kasa papa me bacho aha you know national language you know enka bi e ba social media na bia akamfo group bi te se bia nkamfantefo ana nke a project ne kese pa me sure say ke be big issue but ankoye part of account group no twi no any bia kasa na no den no bebre atage say e Asantefo na epese claim eno ne one okay eti on say utie the masses combo na ekoso no point na is aye clear say moment abeka twi pe e Asantefo eti say ye ta Asantefo pa de ene because say no em say I can't sit kingdom na can't sit ni nyina no se say de asa bibia ba ye Asantefo eti ye nyate say twi Asantefo because Asantefo de ta wo mu already Ghana ekura friend Ghana asemo ye na nam kura na de nam yesa because kuro yi Kwame Nkrumah and said o si chichiri kuro yi anko ye kura say wote de omuka no say senka ya kanfo ni bi kura na ka editwi ni lenki wo mo anka hadwe ni mum uka twi no a access straight to Asantefo nti yempe haye eno na ma wo munya problem hey kuro ye bebre ti eye na hisa obi o ha ho wote wa no o boile to say wo sheki Asantefo no chamai ohima wote sa aja wo ho wo yesa wo de sa wo be wu akowe wo yesa BP bechewo because onim mimi am ya meti ade bi afa Ghana ho a me kirem ewo Asante kasa mu obi abeti ase me ma me kirem wo kasa biem eti oyesa wakoma be yawo eti sa no wo so be fa na kirem ko kasam adom de day no yenhwe ba bia obi ade beduru enye problem yenhwe ba bia enipa dodo beti asem na ye kana se eno ano no me nka se nka kasa odi atio asem bi na aba abonten a wode ya kana kasa wo pese yenkam me nso me kana kasa me pese obi ntimase eno ano no ne yenhwe ye wi a yenhwe nipa dodo no ba bi obi mileage obi ade beko tie eti no ma me hunye wahi blame yourself elden also obufu mi sasai social media esu nyina no wodi opa ka brofo me so me nkama asem wo twem ne yenhwe de ne beko akiri enye problem wodi aka mimiti wei metimi abaye program aka na brofum ba brofo no wo mo mpese omo tie no enye brofo na mo pa tie ompese omo tie wo twi kasem ena me kan to wo so no wodi se wo pese o ka na brofo kan wodi ne wo brofo where your problem adai yeah Ghana na wana ye musa na wo kosam yanto aso enti asem ne se papa na minister na sem oka ye no me yanyina no nsi bone onka asem ye nka brofo eno onka se ya cancel English no wo say GS in country teachers no a o mu feel shame eyo o mani wu say obi ka vernacular obi ka de ye bebo no etwam o kira de na se enkoda no ho a kiremu e wo mother tongue no mo nti ase mother tongue ne de twi kiremu kira wo mu se ba bia wo no o teacher ni no kasa wo tie na se ho ne nipa no do so kiremu kira wo mu eno ano no enya asem bia won ka se mayen ka brofo ntimi nka sa eno won ka se eye only mother tongue only twi won ka sa ne mum nyansem a teacher for do so dodo na twi no mo ka
twi no mo kana dodo no a Babia bekobia break time ubekotwi no mo ka parliament e twi babia Ghana babia wo mo to aba twi ena no ntokwa sisrem dagon ayiwo boko wo mo gina ho wo mo di twi na esu afra president Mahama e twi no mo ka na wese wo boko Akufo we Canada Japan wo ye ne campaign on off ya hwe kasa be no ka wo ka twi more than English kra omo ye spectators aba nyina delegates nyina wo mu ye no mu ye interview twi kasa no mo ka omo nyina twi eti adai eti we ntesa wota wo hu asantina ko dinatam sesei na ka twi no a edisika bebre me wo ka twi no edisika be bombotom mama ya adwene nya stack sawo sade buroni kire ye ekọ ye after 1957 ye da so tim ye ntimi sesa de anye o enyo na wo mo sa tu kwan kura no ho sa mesadi wo mo ya wo se wo tu kwan ko China no wo koduru India no on se omo kasa bebre so omo ba ko omo ka on se India hindi kasa obo ya na yaba enso so omo kasa bebre on se China wo kasa bebre enso so obo ya Mandarin na yabre wo no mo nyina ya ka bi. Anyway, yeah, but I mean, we have to continue say yeah crusade no. Said the beya, sadi and yebetimi atoaso. Minister Nasmo Kayan, tete. Now no parliament, yes, will be anka no krum kasa. Fe. Dear ne so mo kwan. Na United Nations ye kwa obi anka no krum kasa o. Now cry to ye free propose ka bele cheka me ko dru hono no mo dwe se menti twi ana mo kasa menti ase omo si wo Haruna obetime owrem ha mo ko tie kai mo tie yie na o Haruna obetime owrem ayaresa bia see government Ebola body I carry, AIDS body I carry, look at my pay. Mr. Speaker, menyo SSNto tro no kejo. Mr. Speaker, no kejo. Na Ghana devio employment na sack no kejo. Tro. Mr. Speaker, tro. Mr. Speaker. Now you assembly. Don't travel to and the commander did the chairman. Ne so akati propose ka bele cheka ta yer dagman lichi. Den e kosui adan obi anyadwuma mo pamo mo tro Mr. Speaker menyo me the kukuna government employ the people back. Mr. Speaker, the cuckoo now. Minta Oni, Mr. Speaker, on this day as we celebrate Mother Tongue Day, in Mambini or Dade Kotopon, ke Greater Accra fan, me panye fire ke wo fan ke fe wo wiega. E fan he hu no je. E fan no je. We are in Greater Accra, so I'll speak Ghana. E fan no je hu ye Ghana. Ke akan yo jibojio, fantan yo jibojio, e wan yo jibojio. Oja not you, ko obile awie o manwie mo to emrase be den twiame anopai me dawase so mama kwanya na me kire madwen ewo sa ekwan se Ghana fo nkwala ebe ka twi ebe ya na brofo kasa mu nso no obi entimi nsisi wo mo ombetimi akakasa no fefe me dawase sama wo nja wo mbo wo benmedusu ama fama ba fe kamba dina fe nan nyambere na boanzama de kekrebe kwasu Ghana no na menimo fanko wi na fa bukaso etienika wo kerba uba ameshi anufa nyeni na eshi kwankoma anye na eshi bimo ba anye na eshi Hausa mama yaka nasara sanga kre nasara ni kia kwa shio so ndamashi. Thank you so much. Well, I want to say, Mikrom, I have one southwest for Yansu Yabeka, Bray Bedru Abu Bia Bedroom, Ewo yourself and Enina, Onyame, Onshiraye. So, Honorable Mr. Speaker, Mbo Nsorizan Wabi Farafara, Mbo Kaikwen of Dumazan Wabi Farafara. Mbo Fafa Dumazan Wabi Farafara.
Fafariye tole to bat to come ala zamhe. To zamhe fafare. To bat baba oya to me long to come babure. Osaka pal baba yetowo baka mina ba yeze. To we. Minianum. Ndanyamia sise ndadadue. Manya kwenya meka bono ewo Ghana Parliament. Ma bono fo nyina be temenka so ri hie da be. Low ranger. Ya bompa ese. Nsese abe yese ye nyina ya de bono kasa ebe sua de ye de aka ne Bible ne ye de aye niema wo ye school abusuafo ho wo bono mani ma ho wo sika ho wo afade a ho betima boa bi ye amfa ne ntoboa ne nimde na ye nhwe se ye kasa no ye ne begye ho ye de adijuma ama Ghana fo nyina ho se ampa ye so ye wo kasa bi. As I listen to the debate of honorable members, I'm sure. Right. In Parliament, omo try say MPs no obi ansha say monka mother tongue ni nhwade. But the funny thing is say, eye wo man yank ye chichire wo ma ye bia so ye chichire wo ma ye ko 66 years old. En o man nya say chichire ya chichire wo na ye wiawia. Enso edem ho no. Hwe MPs no 99% of them women nyina timi kasa bako. 99% of them by a day just a will say yanyin say ye free colonial thinking him omo pesa de daso tenam anu nti no mo yesade no omo nimpa say ya bre bronia de so adi adwene mu ache etika parliament ni sigina yese kasa nipa dodo ka democracy ni yerane enka yenyina yenka account kasa ne no ano no dia aka bia obetimi aka obi anka semenka but onim because of their politics, because of politics politics because them no so what parliament after session go and see the kokore kasa omuka twi kasa nkwa omu nyina ka twi omu nyina me se wo hwe kwa nka se obi anwonani omo seda emane nya wote omo seda o emane nya wote se yete won ye ho saa obi anwu ya no osere mo sere ye yentimi nyini ade ho hia ne ye ko ho ye tese me pesa me ni we ye pe me pesa me nyina ye woni me ye pesa me ye de me no ye pesa sei say we se obi ni obi ye pa e ye sade we ho a etubo so much that create tribal tensions bi e sa e tribal den e no much that we die e ni nyina ye kwanya ye delay mo adwen ene ene wada mon koso ntena wo saa why mon tena musa na yekoka baka say hey ene dien ena we die ene dien see you betwa for ye bossa wonu sa parliament wo no MPC bi wo kora no a bebre ni to a kasa kora ho yom di ho wo de hwekwa na no hwekwa me plus wo no kora wo ye media wo ye pandit na wota wo media presence etoda statements obey in parliament ne denema wo e bia tena parliament omutimi nkasa se o ka brofo a wo de yahwe wo de hwe politicians ne kura no se omu ba be campaign e wo empesua so a e wo constituency wo de yahwe ade o katwi ma wo ti ase punchlines but so mu ka brofo no a ase wo dwene ho dis wo twere no wo dwene ho ade na bebini ha no wo wi asesa ade ade na wo gire wi ase eti statement ayen parliament no eye bidene se obetumi ake kan sam na bom no wadwene brofo obeka ho ne tenses grammar no wadwene ho eti asam no o kan ho ne ti ho ne nan enu ntina MPC bi te se chairman sabons no omode brofo akese e di kona wo mo parliament to da bia because wo sua grammar to pe brofo ba ko no de aka sebo se untimi argue no we defeat you so enso asem no hoka no enye eye ensovo hwe but or the brofo kese ba ko pa bi no ape vocabs kakraka bi dia to so won te ase no wabu afa so no ko na we yere chichire o man we yere we chichire o man eti ya wasem bo no po me de sa wo beta me sa wo ta me ne de anya me problem but me bu sa wo se e de na ba se
wani tua pa se wo men broni adi adwene so ache doto wonti o eso ye nia gie ginam se ye beke kasa yin nyina te fade lalai na wo kreti ntokwa hunu edidi atem basa sa no wonya de yi aye shocking enyo anya kura na wodwene ho a dodo na so ko wie NDC amamwom dodo no kokko wie NDC omo na yesa ade no izanura na mitie aye anoche from Pons o se JJ Rollins yire ono sa abre no ukoka chense wo ya Asantini kro obedwa ola obedwa wo ono no o se yesi sa abre no odi ni mre NDC mre no ukoka so wo ya Asantini kro obedwa wo ire entia be ya interviewer ada sa one never can bro na one never can cry obeka personally so umisa no ya Asantini de minister oware awani ntire no mpe chifuas on shadam pe chifuas mbia kisa wo be ya interviewer ada sa one never can bro na one never can cry obeka cho say chi no shadam tini and another piao ye obeka cho say my chi is not very good, can we speak Ga or we speak English? Internet just say on double one Asantini no mpe so no na me say ni kunu sunsun no wura no kakra me hu sa yes me hu sa person be offend ni kunu no exactly nti no mfa no ho mmotwifo bebre but I believe that is also very wrong me gina me ya ode abusia wati o maami a obon ho mrane se woye descendant of Osantehene, the king of Ashanti. A brebi no one say and ne brebe bama obia be kaisa asemi. To how they the damager obia wa yes also yes Santini one sie. Etimi disankomo ma enne Ghana for historian anoche Kwame anoche Frempong. Ena ne was say one the ultimate pretend maame no was say edumre bi bana be so me de metwi kra nyo maame weti me bawo ye si e po bi a won titwi pa agima akra de obi a ne kasa asesanda wo de yenti na no se na yento aso wo de ti maame se wo obi a ne tachere makra dan pen se wo nyitwi ni da ti ha ti. So Nana Kunedu Ajima Rollins, where are you from? In terms of Ghana? Yeah, Ghana, of course. Okay. I'm from Ashanti region. Oh, okay. Yes. Direct descendants of the royal family. The Otunfo is my cousin. Oh, really? Yeah. Then you have lands in Ashanti region. No, maybe footprints, but not lands. Oh, okay. All lands are, reside. Eti, tie, ode tie ni tone na wade kasa no. Me monitor die kra nkyere wo. Na no nsesa da, se maami o kakasa wesi bupe. Na se mrebunya political power. Etimi soriti a wan kasa wo ho. Enne there's a two-four is a direct descendant, a DNDN. Eti o transidi e DN be mani pa ko sa te bie no yes your friend self hatred obi a wono ankasa wo low esteem na wota no ho sada maami ye to ti aso onza no che ka se maami ono ukoka jenso wo twini kro be ka cho say me nya twini because owo Rollins brainwash na e mani nya self hatred against ono ankasa na Asante for Emmanuel Fori enya izo kura mi say enya easy say nipa timi ko sa te bia num because wakowura a political party mam ya brainwash no wakowura political party bi mo am ya brainwash no sa on sorry ntia ono ankasa ne nkrofo wo de ti anochi bi yenti anochi Frempong no abi ono anakofa bai na personally so umisa no ya Asantini de minister oware awani ntire no mpe chifuas on shadam pe chifuas mbia kisa wo be ya interviewer ada sa one never can bro na one never can cry obeka cho say chi on shadam tini and another piao ye obeka cho say my chi is not very good, can we speak Ga or we speak English? Internet just say on double one Asantini no mpe
So no. Na me say ni kunu sunsum no wura no kakra. Me hu ne sa. Yes. Me hu ne sa pass on be offend ni kunu no. Exactly. Nti no mfa no ho mmotwifo bebre. But I believe that is also very wrong. Me jina yi me Asante nzema ni me elu na me fancy eda. Me fa PNC eda. Na onyame no aye mistake say oye Asante ni. David. All right. Fly no pay me that. And you're not the PIO yet. Because I said, my tree is not very good. Can we speak Ga or we speak English? It's not just say, on Wona Santinino Nompe. So no. I am say ni kunu sunsum no wura no kakra. Maybe Wunisa. Yes. Me Wunisa pass on be offending ni kunu no. Exactly. It's not fun no mochi for bebre. But I believe that is also very wrong. Abajo so tie say authority on one kasa no ho na mami in the course of travel you know I had to go for nana emra yeyi wo ma wabedi Asante hima ma Asante nyina ama ebiaso Ghana mai so no ne da na ye me nkoanti no be baaye ne obedidi enkomo kakra na efutu a wode ma me emre bia meba ho no obe bisa me nuanu nyina se ye nyina ye mbomode ne yenye baako ye hwe ekwan a ye beboa ma niema akoyie wo ebusuanum bacho we obi a ontitwi oye obi a wosuatwi say ayi efa so obi o ye nkrane an ewani a wosuatwi we woka ho wode kanokure nana kanokure mami we twi na woka no eye obi a wosuatwi kan no eye obi a wosuatwi a wontitwi eye self hatred or time a nikunu install ye wo na dwerim ene na komam so won ta ne ono ankasa ho eti de ye kom no wodi okohwe obi a authority Asante bia no mostly we ndc ni no so when free some part of area anwona ho ba bia no ofisirim sade ne yebeka ne da bia yenim obi a oyesa bia no wodi ekotresi ne hwade eti mami because say ni kru jeje run to brainwash no to authority a ono an ho to ti anoche ne say offense ye mami we say ne no tie obeka nti utie ni duku a wabo na o kasa ya tie emra yeyi wo ma wabedi Asante hima ma Asante nyina ama ebiaso Ghana mai so no ne da na ye me nkoanti no be baaye ne obedidi enkomo kakra na efutu a wode ma me emra bia meba ho no obe bisa me nuanu nyina se ye nyina ye mbomode ne yenye baako ye hwe ekwan a ye beboa ma niema akoyie wo ebusuanum a word to a wise is in Zema. We are Santinia, Hiniye. They are a Debbie Beba and Crofobabua power, and then I mean, near Bona power. No, I mean, hey, I'm not taking our course work kind, Echrim, Safo me a cofani tables in Gokuni Penina. I'm not taking you also to be fancy, Mammy, near my way in Esiaka, young fancy. Nano metametiana minimu ye program ye kase se sa de betwamo so obi wa ye nkanachira asem no anoti was okay kan se mebre we mami say ye koku judges na mami yawe atoda obi mu kon be kase sa anochi ne kan wo mu bo anochi no mu kwede mu so chintia no eti wotena se wo man na wo hwe the level of hatred or tanya NDC for ye edise nipa bi mu mo voter region northern region ba bi say yan so ni Asante a Jack marvelous just unpredictable na ka day day na se kasa hunti etimi kasa yen kodi Asante fo atem we yes chese Asante be kese odwiri ho a na ye de efo a sankrofo no sorry am so we are building one nation hwe wo adwumfin also building one nation ebebua kausim tina Ghana ye de aye no ebebua kausim sa wo adwempone a wo tai wo mu also pese ochekere one nation bibi chiche wo
eti anoche na ne sa kan we efa the same mami yawo yenti anoche ni bi konkokumwo enti asamwe ya meeting nana kuledu ho na yamfa nkwachiche ajajefuo no enkonkokumwo enti asamwe ya meeting wo awone menya adwen no mpacho ye no kuretro do na wo special investigations board ya tideshishen semnu na nikumi ya head of state Rollins ya omampeni ya boni dini awom abo chikata etini awom kojo chikata. And the question is that se kwa kokumubi na ka ya di kokum nipa no woni ebe di safo anu wo hode a ene na no prepe wo mse ye wukuru na tie konya so de a enka wo mu a yekum wo mse ye nkum bia but esa mate kwemu a ye ka so mu na ekum sa nipa endan no anti ye bo wo tuo nka nadia nka wono ye mo tuo na nka do be ka conspiracy no ama nka wudem kura anu achi no so mi aye ya o mani nyina ni anyu a yentumi mfa ne bone enchano ene se in Sawam Cannery ye kwame nkroma ne factory Sawam Cannery no mu ye fruit juice export to ayo mino ejapade yukuru kunkum nipa echinchim nkrofo nsajeje wo japade te se tata brewery siaw but so te eti na me ni ho during the 1970s na me ni ho ami baba 79 am wona me bai eti wo de hwe se ayi mami ene ne niam a wo ye so na wo ye na se ni kurukunkum nipa na ye mi na sabre na mi sakura ketekete no na se ne me kan wo se me ta jeje ni na busua ti o papa uti so ndo ne ne afi chen me wo se ni kurukunkum nipa na jiji amanfo adwuma gu amanfo adwuma meme koka obeka sa meme ta no ana obeka sa meme ta no ko japade no wo de o ma japade no de ma be ye ne dia no society no e to so carry them yeah it's one country be ye ne dia na bra president kofo e be dia kunya ye yi wo mo ye corrupt ne ya try won the patro ye nyina na kunedu agiman enfrim nti as a lawyer me hu said da bia no pa no fra no ntoma twuntum kada bi so akokọ no gina court dem na nkofo atwa no ho asia incidentally nipa no odi na kunedu agiman Rollins asem the friend Mr. Justice Bafo Bonny ono na enne nyame ya pagya no aye the chief justice. Well, as our fast track high court, some na papa near high court judge. One morning, be your friend, Credit case. Near friend is on Megina at Dakan, more Kojina at Dakan. Na Bafo Bonny at China, no commune. Papa was like his China commune. Na papa be a Sharia Gina court to demo. Na Bafo Bonny said, please, who are you? No, say I'm the husband of Nana Kuledu Ajima Rollins. Oh, the Babu Money idea pa. Or pretending so you say one head of state, you know, and a former head of state. And he was right because as a former head of state, you should know the law. So court to them, you and sorry, you not judge and at the same time. Okay. Today now we share or say no you know Gina that can to us sorry Gina no man moral support. Also there your presence in the courtroom is enough. Na pass of Gina court there mu kasa. Then the powerful front so Gina woman moral support it your court in the mirror. Because ye a lawyer for okra ye friend who case the moment over so ye Gina kasa no. That lawyer not now. So no so o kasa na bibini no ntiase na osore pe na wo so watena se fa nipa mi enu to me nyina court there mu kasa ye a lawyer for no po na kan pese wo a won kan ye adwuma no ho a wo be ma wo yere moral support there enti Bafo Bonny catcher ni say I that say obetenasi no hwe no to me tenasi there and ye on no konko gina boten because on shama wo former president ya esa wo de mraya adwuma na nkwala so hwe osusunya bi wo bebu emra no so ha Rollins ni pa and the judge no so nya na dwen say
obeto asem no so until say Rollins ayene e fa so ye enti ya papa Rollins e de enimguase e so pie if you court them if you say Freddie any word ya na nka mu na ye ohu say wa otena se pe na say judge na di so nto gina wona no so pie ye e ba for bunny okay and say me ya to aso dia among for the petition bebre ko pa president ko for chaw say sanya nsɛm keka kɔ ahwɛ ni ato aso maame ne bɛkɔ akɔdam ɛyɛ nimguase wɔ ma nyina so first lady a yɛde na akɔto prison ɛna president Kufuor ohu ne mmɔbɔ ɛna lole prosecutor yɛ abeba baby ɔno nso yɛ attorney general issue bi ɛna maame ne nya ne ti edidi mu enti anɔpɛ maka ne papa bebree yes eti bachoso wa wate waso mu meme ko kase si ya be kase metano ba wote anoche ai ose mami de dem momaje safua ye nkoku na yonko ne yonkom oba opemfo oba tan a o breastfeed akoda kose sankrofo ye koku won mami se moje safua ne nkoku no mami yo enyam na meka o na mini ho na mo kra na msa mani ankoso na misakura eti eye dey na maami ono atwa no ho nenne abegina ho na meye a descendant of a dien ese mpanimfo na eso omri tu omfo pa hwe na yi ase wo ho eya na meto me hwe nkokorafo no omo be di politics ayi PNDC NDC fo no bi omo ba omo po che wo de eya hwe ayi na se metrasi di na mehwɛ sam ebere yeni nkaso because lawyer sakese bia kane no early 90s no jeje honti na omo kasa no bia yedi in fact early 2000 kra no lawyer sakese bi jack omo ba omo nyina po cheche na me say wow hey ebere yeni nkaso ewi asini se ni nipa na timi twintwam saa no enipa na watwintwam saa no enso ebere no mo tumi no no ma ye tuntutu ahyehyɛ ayi suit akɛseɛ police gyina bɔtɔ ma etuo dia sei ɛna mo bɔ mo po kyɛkyɛkyɛ saa no hey ebere ye ninka so politicians should be very careful ehu me se wo hwɛ yie na se ɔho maame ba akokra we Sirleaf Johnson Liberia former president maame bi no ɔbɛyi na se bi na wo hwɛ sɛ deɛ womo cheche mpanimfo no aye mre sankofo ye mre bi no mo call power ombetimi am ya jeli wutimi samre nkofo mo jeli wo mo judges bi former judges bi hwo mo no mo cheche kura poma ebi sabe kafro ebi nyinya stroke na wo mo ba cheche on yesi obi ayi ase na yesu ye ho to mo so ba say adwuma kura di yo mo nipa sawo but wo hwe sa brand pa no mo kura to me when the whole power ombeti odanu bia no yemfa nko 200 years obekwa akodem I will show you where the power lines yadu bekwa akotum intentia some of the judges intentia power mubu because yadu tumi ama no ewi ase nyede hey wo de anya botere hwe yi na se hwe nkofo bi dak ebre ni nkaso munya botere mpanimfo na mo tumi munya botere ebre ni nkaso eye dai ubejem apostle ubejem ubejatuminu ubejem jeje Rollins ibe wo no na ne tiri wo so ya ne tiri wo so cha tumi wura wo jeje Rollins munya botre na unim ebuo no betimi abasa abat esisie ni koso saa fei munyini bi wa nkona ne mumu bio na mo anhwe yo mo de mo yade kora besere mo because ebra na mo tumi na soldier fo atwa mo police we atwa mo ho hia de mo di tumi ne ye no eda mo no mpa mu be yemre no nkona ne betwetwe mo emfa mo ho wo mo sa moro asane nyina so bekata enyo sa mo anhwe yie sa moro asano so bekata eti yebesra mo munya tumi a munsusu mfa tumi huna nipa na apostle ubejem tame enra ne ayi na me hwa adwuma kuradu ayi na se me hwe omo ba bechia na wo hwe ye bose nipa we na ebani
weni hey lawyer bia me hu no sa lawyer no early 90s no fansa waje hey now what put say what ban what put che ni asoso ne nsa yasoso mu na wo bank akram so wow hey we are say akwa bi ponyum wo say ope wo ye mere wabo mu ahwa hwe wase sa ope ukunu mere kokoro abo mu ahwa hwe wase interesting ebre ye ni nkaso nto de koswa akwa ya o instigate the hatred between Asantes and Ewes say angonafo nta Asante for kofi awo no so hu ye Kenya pay no da ho okwa wa mabio wansa mabio JJ Rollins no okon ne yire na ekon wo mu ko dia wo ye yo dia wo ko wo dia wo fro dia wo tio ni wura so na nto bio nya sa dia wo fro dia wo to ni wura so na nto bio mudiri so etwam enye debio obi antie mudiri nya debio ye nana champo on say anoche from Paul say ekofo ene save JJ yere and so hwe the level hatred out JJ Rollins e changonafo achi me se okop abi angonafo wo pa na omu ka kofo ho asem ho ebe shock wo and so kofo wo ye na dwen say de ne nipa ko dodo aka say ko njeli JJ Rollins wan fini da kofo say munya no na won tenase no won hwe aban won hwe governor wan fi no hwe tropa JJ ko di to no so wo srem edu bapi senye dagon case ne ebe sonreti kofo a esrefo bebredwen say kofo kra na me yekotwa ya na ati because JJ Rollins point blank was say 2008 NDC ba power obekere nipa otwa ya na ati enne wode kwa asamado. These are the dangerous people yenya mo mem enne wode mekere de otwa ya na ati enne JJ Rollins di sha asamado. And so on say kofo ene save Adwuma Rollins ke de ko jail senka kofo ansan no see friends said nolly prosecute which means abine say I discontinue the case fa hunkodi ka JJ Rollins yere enko dansa wem also kofo ne save no so we are say mami nkoti ono kra also kofo ne save no so yeah I mean tie hobi pretend say ye really efi there me sofu bi the pastor Lami o ka se bi o so ko shira ware bi so on trust Rollins ayania e fa so ye enti ya papa Rollins e de enimguase e so ri pie e free court dem ho e fi say for ye ni wo dia na nka wo na ye o hu say wa o tna se pe na se judge na di ne so nto gina wona no so ri pie e ye ba fo boni okay and so me ne ya to aso dia among for the petition bebre ko pa president ko for chaw say yen samne ke ka ko and really ya to aso ma me ne be kwa akodem e ye nimguase wo me o nyina so first lady I did not go to prison. And a president Kufo, or wound the mobile, and a lola prosecutor, ya baby. Or no, so ye attorney general is you be, and a mammy and the tea, and see, I no pay my candy, papa, the yes. But as here, it is a JJ family, mammy yanko jail. I'm ne man yaw reho, and be a crack, be crabby to make yaw reho. Kofo ne save no. Sabra no kwana na attorney general friends jogate on kofo ba 2000 no I'm saying the first attorney general there just attorney general jogate e best I'm saying jogate yes pacho say jogate so arma but I hope say kofo be fa jogate as no odikafa nanado as a first attorney general ansa no kwa foreign affairs odi nanado ko foreign affairs na jogate ba intin nanado was the attorney general ansa na yede ko foreign affairs. And I tell you, I jogati by meaning say I stand to be corrected. Why? It is a nyakufua ekajuma kuradu so why ko jail. And we are here. And these are the perpetrators omu instigate Ewes against Asante for. And we will continue to remember all this. Ko President Kufo onyankwada bonini ni trim tino ote wono bonini ni trim. Because o hwa said
Rollins means incited the votarians and the Ewes and Northerners against Kufuor. It was terrible politically. Or incited the people against Kufuor. Kufuor wawa, hotel wawa, and Kufuor one nim who be one ye wicked on Pankromasam, one ye say Kufuor, one no nim, one a mere kota yanati, metred or kutomi yanati, JJ Rollins, yes, idea. And ne almost see a urine fee. Ya yure emfi. Yate. Yate wa ya yure be fee. Ya yure be fee. Ghana. If President Mahama becomes president January 2025 and the first budget is read, which will be sometime in March of 2025, and the budget doesn't announce a scrapping of CST, Miss Sam George, I would attack President Mahama on it. A few moments later. Why is DSTV collecting CST? That's a question for the GRA. The GRA is the one who collects CST. So I'll share the GRA Commissioner General's number with you. Enti atro de ubedi atu nua so ba ekirasem he omo di atro sa ya no fui di atro sa ma di ache we twatra etro no mu die no so no eni atin so o ye twatra to so eti akoda eti sa boy eti no 24-hour economy no yen hihye ya John Mahama ni ndisi ya dwe hu yi akwa akiri dia na ye be ma passport officer ye adwuma 24/7 no break ye be ma DVL ye adwuma 24/7 the same for post enti ya titi be kwa adwuma no pa no wotwe 8 hours e be bo no 9 enwumre no wakọ na Captain Smart akọ no 9 akọ si 12 a.m. 8 hours Captain Smart airport na sami dem people 12 a.m. ABC anopa 8 a.m. Enti se when you adwuma anopa ma na ha because na do betuma nya adwuma when you adwuma nwumra ma na ha because ahomachi betuma nya adwuma. A few moments later. Let me assure you that it is not the idea of government to take public money and invest in something called 24-hour economy. No. So if you are waiting for us to bring you a document in Parliament saying we are taking so much money to invest in 24-hour economy, you won't see it. The dangerous politics are quite shocking. And the saddest part in the tribal hegemony. See, yenko tie ye base nechi, yenko ki country sremfoni bi say asantefo ye mu problem no obuso agye di ebi mu agye di na omu die ndisi echi na omu di nkwasi asem. Di enya ho ye bebo obi apa wa kire ni kakra. NDC for ni PNDC on o ma ha Ghana o. John Mahama baye kofo diska hwi NC ma men country me do go back. Me de will come back. I'm one who say a corruption. Yera John Mahama. What John Mahama is only doing in say, I say, Nanu mi wiebi, but say masachra, and Chienina ye ni. Let me tell you. Me say, the Yera John Mahama yeno, to say, Nanu mi wiebi, Nano na me so me a cromfo, Nano mama makwenyano, mi be wiebi, me name cromfo be wiebi, but man to me anyakwe, but say masachra. It wasn't that John Mahama time no, not corrupt cases in the whole. Ghanaian perceived John Mahama's government as corrupt. Emma MPP for also can say omubechin crofo tum ye who de ye to ho nyom bibia nsi ma me fan go back to the be agency for mo ise dan tiase onim de ntia ya tuti a JJ Rollins near Tamils corruption. Samna no na Ghana for eto nyom akofo Ghanaians are suffering from massive corruption. Why should we sit in our own mother everywhere you go? We are crying, we are suffering. Sanywe, we didn't tell Jeko for by Jeko for the corruption. And a man Ghana for who said JJ and this for Wieska, JJ your crom for ya bet you matum fast track high court and a Kufo by Kufobe we 2007, 2008. Corruption. MPP for now, we corruption. Yatuma umuno, omusuko na corruption. And no na see doing ketiako ka say, akromfo dun so ekoyi akromfo penyi. Okay. So we ketia at that time, 2008 ko ka say, 2007 ko ka say,
MPP for delegates no moko samre no na ye Alan Munim ko for 17 obi aso pe president edi ase din ketia say akonfo dunso ekoyi akonfo tetu ama panyi enti adata che say Nana Akufo-Addo yi no ne kronfo ana Nana Akufo-Addo lose ye 2016 John Mahama ya kronfo we there we inflate prices Jaku Dubai interchange there Bath Brandon Jida Sada yenti krom ha Mami found go back cry near Koche Woyomi. Wouldn't Woyomi so medicine. Omubenya good lawyers. Na lawyers never cheer semi mutin time. Ye kasa ubia rebefi. Me say, and penny for yes so medicine. Omubenya good lawyers. Na lawyers na jomusika ye. No mako chimutin time. My lord. Now 1 year ye nyandia semi ye wo krom ha. Obia kuobi. Yes, Susi Wakuobi, so on the Ku JB MP, be 8 years ni, Yentimin Sovoye, Yetitia, and Yatonium. Woyomi, Yakasua Disika 51 point something million Ghana cedis, Kromani anyha. NDC Abraso, Yera John Atamias Abraso, and Kofobi Kosaima, or be a friend Woyomi, or Disika Ghana 51, Bepem net Sasikano, Yentimin Jay, Yera John Mahama by, when Timian J. Yera Nana Akufo-Addo by Omudi campaign in TNDC and so stay woman to me and J and then what are we talking about? We are funny people. Okay, eti Ghana for 7 no ayi bibi ho. Yem phone line obetima frame me 0242073114. Na wo so kire wadwen na ye ekira Monday ye beto so na Sunday tie ye nche wa ha. Na odi yem resi adwen kakra na ye beto so ochina with my friend also watch the wadwen the show used to be. Hello. Yes sir. Yes sir. To say what is here? Me ho ye pa na so mo ne mo pa wo ye na metia achifunya so metia achifunya so media just Ghana yentam ya ye kan asante just asante no an mi fi asante no bibiri nti asante no kwa se ayi twi kasa no ye kan asa ntokwa yi asa soja asafo no so mo ye soja fo